dan kada, evo, zahvaljujući udruženju dobrovoljaca 912. i 918. SUBNOR-u i ostalim nevladinim organizacijama koje se bave kulturom sećanja, po prvi put obeležavamo po statutu i odluci koju u Vrnjačkoj banji prošle godine, evo tu su, da kažem, specijalni predstavnici SUBNOR-a, doneta je odluka i zvanično, znači od ove godine, od današnjeg dana, obeležavat će se svake godine 28. jul kao dan zastave prijateljstva, svake godine, a ne svake 100. godine. A zašto? Pa zato da se ne zaboravi. Mnogo vam hvala što ste došli, uprkos svim okolnostima i znajući da veliki broj ljudi je sada na odmorima, ali evo, naša dijaspora je uputila jedan specijalni pozdrav iz dijaspore. Mislim da je videoklip sa porukom Marina Arsenijević spreman i nadam se da ćete uživati. Znači, ovo je vrlo specijalna jedna poruka. Marina Arsenijević je čuveni pijanista koji sa orkestrom West Point Akademije poslednjih 10 godina sarađuje kao solista i na videoklipu ćete vidjeti balkansku svitu sa 140 kadeta West Point Akademije i znači posebnu pesmu Hajde Jano, kolo da igramo, kako Amerikanci sviraju taj deo našeg balkanskog srpskog melosa. Specijalno za današnji dan uputila je naša diva Marina Arsenijević, pa evo ja predlažem da poslušamo. Dragi moji prijatelji Srbi i Amerikanci, dobar dan. Posebna mi je čast i zadovoljstvo da vam se obratim iz prekookeanske Amerike, da kao Srpkinja i Amerikanka i kao vitez svetosavskog pacifizma zajedno proslavimo veliki jubilej 140 godina srpsko-američkih diplomatskih odnosa. Da se podsjetimo, na današnji dan, 28. jula 1918. godine, američki predsjednik Woodrow Wilson proglasio je poseban dan nacionalne molitve u svim crkvama širom sve američkih država, dok se srpska zastava vijorila nad Belom kućom u spomen na velike žrtve srpskog naroda i hrabrih srpskih vojnika koji su dali svoje živote za slobodu sveta za vreme Velikog rata. Predsjednik Wilson je naglasio da je srpska vojska se borila protiv snaga koje su desetostruko veće i pretrpela ogromne žrtve od preko 1 milion ljudi, uključujući i 60% muške populacije. Ja se danas posebno radujem da će se od današnjeg dana po statutu krovne organizacije Boraca Srbije baš ovaj dan, 28. juli, obeležavati kao dan zastave i dan sećanja na velike žrtve i na veliko savezništvo između Srbije i Amerike za vreme Prvog i Drugog svetskog rata, kada smo zajedno kroz krv i suze pomogli svetu u vreme neizrecivog bola i previranja. Ovaj poseban dan sećanja i jubilej je pretočen u knjigu Srbi i Amerikanci 140 godina kasnije, a ja se pridružujem čestitkama na objavljivanju ovako epohalnog i značajnog istorijskog dela. Takođe čestitam mojim prijateljima Amerikancima i američkom ambasadoru Anthony Godfreyu na 245 godina nezavisnosti Amerike, koji je upravo proslavljen 4. jula ove godine. Dakle, dragi moji Srbi i Amerikanci, dozvolite mi da doprinesem ovoj ceremoniji sa moje dve kompozicije. Prvo, balkanska svita sa koncerta Marine u West Pointu, Jedinstvo različitosti, kao poklon američke televizije i PBS TV stanice koje su emitovale moju muziku u poslednjih 10 godina. Dakle,
uživajte uz moju balkansku svitu, a čućete i Ajde Jano kolo da igramo uz pratnju West Point Orchestra. Živeli! My dear friends, Serbs and Americans, it is a special honor and pleasure for me as a Serbian and American and as a Knight of San Sava's pacifism to address you today from the United States as Serbs and Americans come together to celebrate 140 years of Serbian-American diplomatic relations. Exactly on this day, 28th July 1918, President Woodrow Wilson proclaimed the special day of national prayer in all churches across the United States, while the Serbian flag was flown over the White House, commemorating in his own words the great sacrifice of the Serbian people and their brave soldiers who gave their lives unconditionally for the world freedom during the Great War. President Wilson also acknowledged that the Serbian army fought forces that were 10 times larger and suffered huge losses of over 1.2 million people, including 60% of its male population. So, I'm especially glad to acknowledge that from this day going forward, and in recognition of the faithful advocacy of the Serbian War Veteran Organization, July 28 will be marked as a Flag Day, a day of remembrance that both Serbia and the United States, as allies, were united in the highest of bonds, that of blood and tears, coming together to fix a world in unspeakable pain and turmoil in World War I and then again in World War II. To mark this special day of remembrance in paper and ink, I want to also acknowledge and add my congratulations on the publication of the momentous work, a jubilee book titled Serbs and Americans 140 Years Later. I also want to congratulate my fellow Americans and U.S. Ambassador Anthony Godfrey for America's celebration this month of its 245th anniversary of independence. So, my dear Serbs and fellow Americans, let me contribute to this ceremony with two of my musical compositions. First, we will do my Balkan Suite from my concert Marina at West Point, Unity Through Diversity, as our gift from American Public Television and the BPS stations that have broadcast my music for the past 10 years. Here is the Balkan Suite, accompanied by West Point Orchestral Band, featuring traditional song Ajde Jano kolo da igramo. Cheers!
da ste uživali sada, evo vraćamo se sa West Point Akademije direktno u salu Narodne skupštine Srbije i mislim da je ovo zaista jedan lep početak, a pošto videli ste da smo malo ovde vodili konverzaciju za stolom, moram da vam priznam da postoji jedna inicijativa čarovna koju moram sad da vam kažem da slučajno se ne bi zaboravila, a to je da na Kalemegdanu, znači tamo gde je 28. jula 1914. počeo Prvi svetski rat granatiranjem, rečnim desantom sa Bodroga, Temeša i Samoša, da tu kod spomenika pobedniku, tamo gde vrlo često se održavaju različiti festivali, evo da sanjamo danas na ovaj dan, da se napravi jedan veliki gala koncert i da, eto, pokrovitelj bude Ivica Dačić, predsednik, naravno domaćin da bude predsednik grupe prijateljstva i naravno njegova ekscelencija ambasador da se postara da West Point Akademija dođe i da se napravi taj gala koncert. Ako se slažete, molim vas jedan veliki aplauz. Ako se danas obavežu, to je gotova stvar, ja imam čak i predlog za datum, znači 14. oktobar je dan kada je potpisan trgovinski sporazum, znači 14. oktobar ove godine, znači to je 140 godina od kako su Eugene Schuyler i Čedomir Mijatović potpisali čuveni istorijski trgovinski sporazum. Da li su tu predstavnici kuće Čedomira Mijatovića? Gospodin Petar Marković, možete ustati, molim vas. Jedan veliki aplauz. Znači, potomak ministra inostranih dela Čedomira Mijatovića, Petar Marković sa porodicom. Možete biti ljubazni svi da ustanete. Znači, supruga i sinče. Puno vam hvala što ste danas došli da budete sa nama. Nama to mnogo znači i mi se nadamo da 14. oktobra u Kneza Miloša broj 3 da će biti moguće napraviti jednu simulaciju potpisivanja sporazuma sa predsednikom grupe prijateljstva, predsednikom parlamenta i njegovom ekscelencijom, pa tako da na vreme upišemo taj datum u njihove veoma, ne kažem, zauzete programe. Hvala vam najlepše. Znači, evo zakazujemo sledeći susret, znači danas je 28. jul, dan kad se vijorila srpska zastava na Beloj kući kao prva strana zastava u istoriji Bele kuće i jedna od ukupno dve koje su se ikada vijorile. Francuska je bila druga zastava. Sad ja znam da bi neki drugi isto volili da im se vijorila zastava, ali žao mi je, to je istorijska činjenica i mislim da je danas jedna vrlo lepa manifestacija i da nam je velika čast što evo sada mogu da najavim predsednika Narodne skupštine Republike Srbije, gospodina Ivica Dačića, u čije vreme, kada je bio ministar spoljnih poslova, je započeta akcija još 2017. godine, kad se vijorila srpska zastava na Beloj kući, tako da sudbina je tako htela da eto on bude taj koji će na današnji dan u stvari započeti zajedno sa predsednikom grupe prijateljstva obeležavanje ovog datuma kao važnog datuma za istorijski kalendar Republike Srbije svake godine, zahvaljujući zapravo veteranima, 100.000 veterana i 100 odbora koji su doneli takvu odluku. Predsedniče, izvolite. Hvala puno. Ja sam mislio da sam pobegao od Ljilje kad sam došao u Skupštinu, ali nisam uspio izgleda. Ljilja je došla i u Skupštinu. Šalim se, naravno, ja znam da kod nas u zemlji, u našem narodu je takav mentalitet da oni koji vole puno da rade, da su dosadni. I ja zato sam i cenio i nju i tu njenu ekipu sa kojom je sarađivala, raznih udruženja, mnoge teme smo pokrenuli i drago mi je da mogu i ovdje da pozdravim u ime Narodne skupštine, da zahvalim poslaničkoj grupi prijateljstva sa Sjedinjenim Državama što je organizovala ovaj prigodan skup, naravno na čelu sa mojim kolegom i dugogodišnjim kolegom i prijateljem, bez obzira što se ponekad razlikujemo politički, što je dobro, što je normalno. I sa zadovoljstvom sam se naravno odazvao ovom pozivu da se obratim i da podržim
svaku inicijativu čiji je cilj da još više produbimo odnose Srbije i Sjedinjenih Država i u tom smislu pozdravljam i njegovu ekscelenciju gospodina Antonija Godfrija, koji je dosta toga uložio veliki trud, ne samo na političkom planu, nego i posvetio dosta vremena i lično se posvetio ovoj temi i što sve naravno ima veliko utjecaja na pozitivan tok naših bilateralnih odnosa. Naročito nam je bitno da podsjetimo na prijateljske i bratske veze između naših naroda i država kroz čitavu zajedničku istoriju, znači da više akcenata stavljamo na tim pozitivnim stranama, jer su nam svakako mnogo poznatije i češće prisutne neke negativne. Tako da, kao što sam mnogo puta rekao, to ću reći i sada, i Srbija i Sjedinjene Države imaju veoma bogatu tradiciju saradnje i prijateljstva. Možda je dobro da se podsjetimo na toj činjenici upravo ove godine kada obeležavamo 140 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa i ubedljivo najveći deo vremena te duge tradicije obeležen je savezništvom i prijateljstvom. Naravno, kao što sam rekao, imali smo i velike padove u našim odnosima i to u nedeljnom periodu kojeg se svi sećamo, ali naša velika obaveza prema našim predsima koji su sa jedne druge, našim predsima koji su jedne druge, da li su Srbi ili Amerikanci svejedno, smatrali prijateljima, bliskim prijateljima, da je naša obaveza da nađemo način, da zajedno idemo dalje i da negujemo ono što nas je spajalo kroz našu istoriju. Još veću obavezu imamo i prema našim budućim generacijama, da radimo na jačanju partnerstva, jer samo kroz takvu saradnju i Srbija i Amerika mogu da ostvare svoje najvažnije interese. Smatram da je za ostvarivanje tog cilja veoma važno da stalno podsjećamo naše ljude i u Srbiji i u Americi na slavne dane iz naše istorije, uvijek je bilo mnogo, a koji su, nažalost, iščivali iz sećanja pod teretom politike. Ja se ponosno ističem da sam kao ministar spoljnih poslova i pre toga kao predsednik vlade pokretao mnoge inicijative čiji je cilj bio da vratimo u kolektivno sećanje neke od tih događaja koje dve nacije imaju u svojoj istoriji. Tako smo se pred 3 godine, kao što je Ljilja rekla, podsjetili veličanstvenog čina pre jednog veka kada je predsednik Woodrow Wilson izdao proklamaciju i zamolio svoje sunarodnike da odaju poštovanje velikom i hrabrom srpskom narodu u njegovoj pobedi za mnogo jače neprijatelje u Prvom svetskom ratu i da je tada u Vašingtonu bila istaknuta zastavica. Taj čin je simbolizovao bratstvo naših naroda, iskovano u do tada najvećoj ratnoj katastrofi koja je zadesila svet. Moram da kažem da mi se nekako čini, a dosta dugo smo pratimo znači, i našu politiku i svetsku politiku, kao može i gospodin Šarmaz da to ne potvrdi, da se saglasi sa tim, ako se slaže, ali ja mislim da pre tog našeg podsjećanja ljudi na taj čin, da je malo ko u Srbiji uopšte znao za taj podatak i da je malo ko koristio uopšte to u svom nekom političkom reču. A to je, kao što je Ljilja rekla, samo 2 zemlje su imale tu čast, 2 naroda u svijetu, srpski i francuski. I niko više. Na nama je upravo da učinimo sve, da to budu neke stvari koje će se pamtiti. I mi sada pričamo o Woodrow Wilsonu. Znate da je, ja sam isto pokretao ideju da se ulici jedna dodeli, a onda kad sam ušao u istoriju, vidio sam da smo mi njemu već dodelili ulicu. To je ovaj trg sada, gde je spomenik Nemanji. Znači, ta ulica se zvala Pilsdornova posle 1918. godine. Kasnije je to naravno promenjeno, svi su zaboravili i ko je uzman i zašto je uopšte dobio ulicu.
I sad smo mi našli novu lokaciju, mislim da je grad Beograd na Beogradu na vodi, pa ideja za spomenik. Čak je napravljena jedna verzija spomenika zajedno sa Pupinom, jer je isto tako ironija i tragedija da Pupin nema spomenika u Beogradu. A pošto su Pupin i Wilson bili dobri prijatelji, znači ima mnogo takvih ideja koje možemo da koristimo. Ja sam uzeo samo taj primjer. Sigurno ima na stotine i hiljade drugih primjera iz naše istorije. To naše prijateljstvo je ponovljeno i još više učvršćeno u Drugom svetskom ratu, kada su srpski i američki narod ponovo zajedno bili na strani dobra u borbi protiv zla. I ne samo u vreme ovih ratova, Srbija i Amerika i u doba mira su delile iste one civilizacijske vrednosti za koje su se nekada borilo oružje. Sloboda i saradnja među narodima, antifašizam i demokratija, samo su neki od temelja na kojima naše države i naši odnosi i naše narodi stoje zajedno u savremenom svetu i na njima gradimo naše odnose za budućnost. Iz tog razloga smatram da je i ovaj današnji skup, gde nas je okupilo vredno posebno izdanje časopisa Dobrovoljački vlasnik, posvećeno Srbima i Amerikancima nekada i danas, jedan važan korak ka još boljem razumevanju šta smo jednim drugima značili kroz istoriju, a naročito šta treba da značimo u godinama koje su pred nama. Ja sam uveren da ćemo zajedničkim trudom da dostignemo one visine prijateljstva i saradnje do kojih su došli naši nekadašnji lideri, ne samo kao znak počasti prema njihovoj viziji i žrtvi, već mnogo više kao našu obavezu prema našoj generaciji i generacijama koje dolaze posle nas. Još jednom vam zahvaljujem na organizaciju ovog skupa i na prilici da vam se danas obratim. Drago mi je da ste gosti u našoj skupštini i da ćete zajedno sa našom poslaničkom grupom prijateljstva nastaviti uspešan rad i u budućnosti. Samo da kažem, Antoniju, pročitao sam da je naša Srpkinja donela olimpijsko zlato Sjedinjenim Američkim Državama. Znači, sad treba ova vaša Amerikanka što igra za košarku za nas, da donese zlato u Srbiji. Ja se nadam da će biti zlato za Amerikanke. To znači i uključujući. Sad si me razočarao, znači još nismo došli do tog nivoa bilateralnih odnosa. Hvala. Evo, ja imam čast da najavim mog kolegu, mada sam ja danas više u ulozi, da kažem, člana udruženja dobrovoljaca sa počasnom članskom kartom broj 4. Tako kaže moj predsjednik Lazar Kosanović, potomak Nikole Tesle. Šta reći, osim prijatelj srpskog naroda, jedan od najboljih ambasadora koje pamti Srbija, gospodin Antoni Godfrey. Sad će gotov kad smo ti spalili ovoliko. Puno vam hvala, to je moje navijačkinja номер 1, puno hvala. Ali, gospodine predsjedniče Narodne skupštine, hvala vam na vašim recima. I uvaženi poslanci Narodne skupštine, gospodine Šorbaz, članovi udruženja ratnih dobrovoljca, platformci Nikole Tesla i Mihajla Pupina i svi ostali ovdje prisutni koji podržavate našu saradnju. Ponosan sam što sam danas sa vama da proslavimo jubilarnu 140. godišnjicu partnerstva Sjedinjenih Država i Srbije. Tokom čitave naše zajedničke istorije naši odnosi su počivali na zajedničkim vrednostima. Bili smo saveznici u ova svjetska rata, a i danas delimo istu viziju budućnosti Srbije, da bude bezbedna, uspešna i deo zajednice slobodnih evropskih zemalja. Naš novi državni sekretar Antony Blinken dobro razume značaj naših bilateralnih odnosa i njihovu dugu istoriju.
On je već naglasio da su Sjedinjene države posvećene stabilnosti i bezbednosti Zapadnog Balkana, kako bi zemlje ovog regiona mogle da ostvare svoj puni potencijal kao demokratske države slobode i prosperiteta. Više puta sam rekao i u privatnim razgovorima i javno da smo impresionirani napretkom Srbije na ekonomskom planu. Ponosan sam što je američka tehnička pomoć na mnogo načina doprinela tom uspehu. Između ostalog time što je firmama postalo lakše i atraktivnije da ovdje posluju. Okolnosti globalne pandemije COVID-a su nam pokazali da smo pred neočekivanim izazovima jači kada se borimo zajedno. Ta lekcija važi za sve aspekte naših partnerstva. Imamo mnogo razloga za slavlje. To su veze koje smo ostvarili u nauci i umetnosti, kao i doprinos srpske dijaspore. Amerikanci srpskog porekla bili su pokretač naših odnosa još od vremena Prvog svjetskog rata, kada su se vraćali u svoju zemlju, da se bore rame uz rame sa svojom braćom i rođacima. Za mene je ova godišnjica potvrda da naše partnerstvo stoji na čvrstim temeljima zajedničkih interesa i međusobnog poštovanja. U isto vrijeme ona nas podsjeća da ostaje još mnogo toga što treba da postignemo. Hvala vam na ovom partnerstvu i radujem se nastavku našeg zajedničkog puta. Hvala. Zahvaljujemo se ambasadoru Godfriju. U svakom slučaju, danas je vrlo važan dan kada se sećamo i znamenitih srpskih diplomatskih porodica. Ja molim članove iz Doma Jevrema Grujića, ako su tu prisutni, ako možete da ustanete da vas pozdravimo. Znači, Lazar Šećerović, Branka Conić, Ružica Otkačić. I kao što vidite, ovdje su posteri iz Doma Jevrema Grujića. Ja se nadam da će predsjednik Grupe prijateljstva organizovati jedan događaj, jednu posetu ovom prvom privatnom muzeju u Srbiji, gde je inače od 1. februara ove godine, kada je počela u stvari akcija Udruženja dobrovoljaca i Udruženja znamenitih srpskih diplomatskih porodica, se odvija zapravo stalna postavka arhivskih dokumenata iz 1868., 1867., 9. pa sve do 1881. i 1882. Tako da evo ja koristim priliku da vas pozovem da posetite Dom Jevrema Grujića. Ukoliko ste zainteresovani, evo ovde su panoji koji govore o istorijskoj ulozi doktora Slavka Grujića i Mabel Dunlop, koja je bila ćerka kralja železnice i koja je, eto, u Atini se zaljubila u Srbina sa Sorbone, velikog đaka i naučnika i velikog, da kažem, čoveka koji je iz prestižne porodice Jevrema Grujića potekao. I eto, mislim da je čuvanje tradicije, kao što je rekao predsjednik Dačić, nešto što je neophodno, jer je to stup identiteta. Jer mi kad znamo ko jesmo, znamo ko nismo. Dozvolite mi da najavim i da zamolim našeg predsjednika i domaćina, predsjednika Grupe prijateljstva, gospodina Šormaza, da nam se obrati. Izvolite. Hvala vam, uvaženi predsjedniče Narodne skupštine Republike Srbije. Pošto ste vi nešto rekli, naime, kažem vam, draži ste mi na ovoj funkciji nego kad ste u izvršnoj vlasti. Ali dobro, to je pozitivno. Poštovane kolege, narodni poslanici, uvaženi ekscelencije ambasadore Godfrey, poštovani predstavnici udruženja, bez vas ovoga ne bi bilo, bez gospodina Lazara Kusanovića. Ja mislim da svi znaju, već poslanici, da je
Nikole Tesle rođena sestra udata u Kosanovićima, tako da ima tu malo i krvnih zrnaca i svega ostalog, zato kažem mi potomak Nikole Tesle. Predstavljam mi veliko zadovoljstvo da vas pozdravim u ime poslaničke grupe prijateljstva sa Sjedinjenim Državama, koja je među najbrojnijim grupama u našem parlamentu 121, ja sam sebi dao za zadatak još ovih 5, da pređemo u 125, u 126 u većinu, što svedoči o velikom interesovanju narodnih poslanika za unapređenje odnosa sa Sjedinjenim Državama. Organizacija današnjeg skupa, koju poslanička grupa prijateljstva organizuje zajednički sa udruženjem ratnih dobrovoljaca 1912-1918, njihovih potomaka i udruženjem znamenitih srpskih diplomatskih porodica, predstavlja još jednu aktivnost koju organizujemo u cilju obeležavanja ovog veoma značajnog jubileja 140. godišnjice od uspostavljanja srpsko-američkih diplomatskih odnosa. Poslanička grupa prijateljstva će nastaviti da svesrdno pomaže unapređenje naših bilateralnih odnosa i u savremenom periodu u cilju jačanja našeg prijateljstva i osnaživanja dubokih veza dve države i dva naroda koja sežu daleko u prošlost. Ja to volim da kažem, kolege su to čule više puta, da ponovno uspostavimo savezništvo, da ponovno uspostavimo onaj odnos koji smo imali od uspostavljanja diplomatskih odnosa do jedne određene decenije, da sada ne pominjam, koje nema potrebe da se vraćamo ono što nije dobro, pošto želimo da napravimo dobro i ono što je bilo dobro, iako je moguće još bolje i na još veći nivo da podignemo. To je uvijek bilo dobro za srpski narod. Kad god smo živeli sa tim savezništvom, uvijek smo napredovali u svakom pogledu, bukvalno svakom pogledu našeg društva. I čak dok smo bili deo socijalističke Jugoslavije, imali smo takve odnose, verovatno i kao jedina socijalistička država u svetu u tom trenutku. Zato meni nikada nijednog trenutka nije bila dilema šta i kako treba mi koji se bavimo politikom da se ponašamo. Sad samo je potrebno da dođemo do jedne određene većine među nama i da to uspostavimo, da spoznamo tu jedinu pravu istinu i najbolji put za srpski narod, po mom mišljenju. Vidjet ćemo šta će druge kolege koji se bave politikom da rade u narednom periodu. Također ćemo sutra, recimo, mi kao poslanička grupa Srpske napredne stranke postaviti u danu za pitanje, ali u stvari pokrenuti inicijativu za vladu da se ovaj dan, da se proglasi jedan dan praznikom u Srbiji, dan koji ćemo svi da obeležavamo od sada pa za dalje. To moramo kao inicijativa da pokrenemo vladi i da preko vladi i parlament zajedno radimo. Da jednostavno ovekovečimo i da upoznamo naš narod sa nečim što se događalo, to je misija Halijard, jer to je najveća spasilačka misija u Drugom svetskom ratu. A o tome se ne govori i niko o tome ne govori. Sutra će krenuti inicijativa da to uđe u zakonsku proceduru i da odredimo jedan dan koji će obeležiti još nešto. Znači, pored ovog dana zastave, da imamo i taj događaj iz Drugog svjetskog rata kao nešto što ćemo obeležavati kao narod i kao država i čime ćemo se ponositi. U to ime, dame i gospodo, pripala mi je posebna čast da uručim ključ poverenja ambasadoru Sjedinjenih Država u Republici Srbiji, njegovoj ekscelencije Antoni Botvriju, i da ga zamolim da ovaj važan simbol naših prijateljskih odnosa i istorijskih veza uruči državnom sekretaru State Departmenta, gospodinu Antoniju Blinkenu. To je taj ključ poverenja. Mlada dama, studentkinja, umetnica, ovde je među nama koja se to napravi. Da, Marija Solović, hoćete biti ljubazni Marija da se pojavite, Marija? Ovo je malo. Sa motivima iz naše tradicije.
na svom zadatku i upoznao je predivnog jednog kolegu koji se zvao Louis Chapke. Isto tako je bio na zadatku kao konzul, američki konzul u Bukureštu. I sad sticajem okolnosti njih dvojica i pre uspostavljanja diplomatskih odnosa koji su usledili, znači 1. februara 1881. Oni su se družili i bili su preteča, znači oni su bili ljudi koji su širili horizonte. Družeći se i praveći u stvari taj neki lični odnos jedni sa drugim. Suština je da u trenutku kad je stigla depeša iz Sjedinjenih Država da gospodin Louis Chapke treba hitno da ide na jedno drugo mesto i trebalo je ovlašćenje da ostavi nekome u Bukureštu da obavlja poslove za račun američkog konzulata i sada, znači, tu su bili i britanski konzuli, i francuski, i ne znam i drugi konzuli. Međutim, eto, on je odabrao baš Kostu Magazinovića i u stvari njih dvojica su učinili svetski presedan, znači diplomatski presedan u istoriji diplomatskih odnosa, znači planetarno. Niko nije ovako nešto učinio kao što su njih dvojica, znači Louis Chapke je obavestio State Department da celokupnu pokretnu i nepokretnu imovinu i ključeve konzulata i ključeve diplomatskog sefa, obratite pažnju, ostavlja Kosti Magazinoviću. U diplomatiji, moram da vam kažem, morate pre da izvršite samoubistvo nego da date nekome ključ od diplomatskog sefa sa svim diplomatskim tajnama, strogo poverljivim dokumentima i dokumentima. Tako da, želim da znate da se radi o jednom vrlo delikatnom i specifičnom diplomatskom gestu za pamćenje i da je to upravo ovaj gest. Eto, zbog toga je poručeno. Još jedna lepa priča. Moram da kažem da često pričamo o podizanju zastave. Međutim, sam taj propast, čitajte, znači poziv da se u svim crkvama, svi Amerikanci tog dana mole za srpski narod. Mislim, javnim ustanovama. Znači, pogledajte koliko je to bio veliki trenutak i veliki dan. Mnogi su istorijske ličnosti, carevi, kraljevi, predsjednici imali dobre poruke ili dobar odnos ka Srbiji, ali ovakav potez meni se čini da je presedan i da je po nečemu bio veoma značajan u tom trenutku. Nadam se takođe da ćemo vrlo brzo pobediti ovu nemanu od korone, to i ona mora da bude pobednuta i da će onda delegacija Srpskog parlamenta posvetiti američki kongres i naravno da ćemo rado ugostiti naše kolege iz američkog kongresa ovde. A sada za kraj, moj kraj, mislim, još stignemo naravno sa udruženjem, imam zadovoljstvo da najavim ekskluzivno premijerno izvođenje Tesline rapsodije za Teslin narod. Ovo je svojevrsna poruka i nekim drugima. U današnjem danu, u izvođenju naše čuvene Marine Arsenijević. Naravno, Teslina rapsodija za Teslin narod se izvodi u Sjedinjenim Američkim Državama. Samo ja da se oprostim, jer moram da idem dalje na događaje, a kod Ljilje ništa ne traje onoliko koliko piše. Zato ja predložim, Dragana, da sve što ti Ljilja predloži da odmah prihvatiš. Jer ne vredi da se ubeđuje što nema šanse da odustane od toga. Tako da, drago mi, izvinjavam se, zaista je u 13 sati neki sam u stvari trebao da budem u Egipatskoj, neki prijem, pa moram da ispoštujem sve tako. Izvinjavam se. I naravno, morala bi da je Marina Arsenijević lično. Onda možda ne bi otišla, ali što da radim. Ja se izvinjavam pre nego što zajedno odete. Ne, ostaje. Ostaje samo. Dobro, izvinjavam se. Ja bih zamolila režiju, evo sada da se pripreme za Teslinu rapsodiju. Ovo je inače namenjeno Lazaru Gusanoviću.
Ova prva numera, Ivica je već otišao, bila je namenjena evo Ivici Dačiću, tako da ova druga je za Lazu Kosanovića. Da biste razumeli srpski duh, nadahnuće i idealizam, ne tražite dalje od Nikole Tesle, Srbina i Amerikanca. Neprevaziđena dostignuća neverovatnog naučnika Nikole Tesle također su dokumentovana u jubilarnoj knjizi Srbi i Amerikanci 140 godina kasnije. Potomak Nikole Tesle, Laza Kosanović, kao i David Vujić iz poznate svemirske grupe Srbija 7 projekta NASA Apollo i predsjednik emeritus Tesla naučne fondacije iz Sjedinjenih Država, doprineo je ovoj knjizi, čiji je koautor i moja draga prijateljica, ambasador dr. Ivana Nikšić. Da bismo zaista razumeli koliko je značajan lik i delo Nikola Tesla, citiram Alberta Einsteina kada mu je postavljeno pitanje kakav je zaista osjećaj biti pravi genij. Bez okrevanja on je odgovorio, ako zaista želite odgovor na to pitanje, pitajte Teslu. Teslino dostignuće je danas dostiglo ogromnu popularnost zahvaljujući radom mog prijatelja Ilona Muska i njegovim svetskim uspehom sa Tesla električnim automobilima. Dakle, inspiracija za moj najambiciozniji muzički projekat do sada je niko drugi do Nikola Tesla. Teslina Rapsodija za klavir i orkestar biće premijerno izvedena krajem ove godine, a to je zapravo uvod u broadwayski muzikal o Teslinom životu. Danas ću premijerno za vas predstaviti deo Tesline Rapsodije pod nazivom Podizanje Dunava, moju melodiju nade u budućnost. Na planiranom i obećanom koncertu u Beogradu izvešćemo Teslinu Rapsodiju kao i Gerštinovu Rapsodiju plavom u ime prijateljstva dva naroda, Srba i Amerikanaca, dok zajedno gledamo u svetliju budućnost. Nadam se da ćemo se vrlo skoro videti uživo na tom koncertu u Kalemegdanu, a do tada pozdrav od vaše Marine sa delom moje Tesline Rapsodije koje posvećujem Teslinom narodu. To understand Serbian spirit, look no further than our renowned Serbian American, the great Nikola Tesla, for inspiration and idealism. The unsurpassed achievements of the amazing inventor Nikola Tesla are also documented in the Jubilee book, Serbs and Americans, 140 years later. Laza Kosanović, descendant of Nikola Tesla, and David Vujić from the famous space group Serbia 7 of the NASA Apollo project and President Emeritus of the Tesla Science Foundation in the United States, contributed to the book, which was edited and co-authored by my dear friend, Ambassador Dr. Ivana Nikšić. But to really understand where Nikola Tesla stands in scientific greatness, we turn to Albert Einstein, who was once asked, "What does it feel like to be a real genius?" Without hesitation, he replied, "If you really want an answer to that question, you have to ask Tesla." The great name of Tesla has reached new levels of popularity and permanent recognition by the work of my friend Elon Musk and his worldwide success with the Tesla electric car company. So, the inspiration for my most ambitious musical project to date is none other than Nikola Tesla. The Tesla Rhapsody for piano and orchestra will debut later this year, and it will be a prelude to my masterwork, an entire Broadway musical of the life of Tesla. Today, I will preview for you a portion of a Tesla Rhapsody I titled Danube Rising, which is my melody of hope for the future.
At the future concert in Belgrade, we plan to perform the Tesla Rhapsody as well as Gershwin's Rhapsody in Blue in the name of friendship between two nations, Serbs and Americans. As we look together to a brighter future, I hope that we will see each other in person when future conditions allow for a gala commemorative concert at Kalemegdan. So, until then, greetings from Marina with Danube Rising from Tesla Rhapsody dedicated to Tesla people. Još jedan dokaz da imamo malo prijatelja u Americi i da možemo da krenemo napred. Hvala vam, idemo dalje, sad ćemo Lazara Kosanovića da čujemo. Znači, jedan od potomaka Nikole Tesle, gospodin Lazar Kosanović, znači predsjednik udruženja, rukovodac, znači VD predsjednik udruženja. Poštovani prijatelji Srbije i Amerikanci, moj otac Rade rodio se 1903. godine u Pittsburghu u Sjedinjenim Američkim Državama.
u istorijskoj godini u kojoj je osnovan Savez dobrovoljaca Kraljevine Srbije, čiji je prvi član bio kralj Petar I Oslobodilac. Nažalost, moja baba Milica vratila se sa ćerkom i sinom mojim ocem u Jasenac jer je vukla nostalgija za rodnim krajem. Djed je ostao u Sjedinjenim Američkim Državama i dočekao penziju, ali se također vratio 1922. godine u Jasenovac. Pokazalo se da je to bila fatalna odluka moga djeda, koga su zaklale ustaše Nezavisne države Hrvatske 30. jula 1941. godine u jami pod Klekom. Interesantno je da su u jamu 30. jula one koje su ostali pokrali 2. augusta na Svetoga Iliju. Interesantno je još to da su dvojica bili vezani lancima, da je jedan zaklan iznad jame, a da je drugi živoga vukao za sobom u jamu. Kažu ljudi da se nekoliko dana čuo javuk iz jame. To se desilo na Ognjenu Mariju, a ove godine, ovog petka, navršava se i bit će to 80 godina od klanja u Ogulinu. Na taj način, ali 2. augusta, ubijeno je čak 91 član porodice Tesla, od kojih 14 u Jasenovcu. Ja sam imao sreće da preživim Drugi svjetski rat, zato što komandant 33. ustaške bojne, bojnik Josip Braco Tomljenović, kada je upao u kuću, uhvatio me levom rukom za kosu, desnom je izvadio nož iz čizme i stavio me ga pod grlo. I izjavio: danas nisam raspoložen da koljem žene i djecu, već samo šlapam. I evo me danas pred vama, sa vama, da je moj otac Rada ostao Americ, vjerovatno bi i on preživeo, a ja bih danas možda bio Amerikanac, naravno srpskog porekla. Dragi Srbi i Amerikanci, danas smo se sabrali u najvišem domu srpskog naroda, u Domu Narodne skupštine, na dan kada se vijorila srpska zastava na Beloj kući, da predstavimo posebno izdanje Dobrovoljački glasnik, posvećen 140. godišnjici savezništva, uspostavljanja diplomatskih odnosa Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, 100 godina savezništva u Velikom i 80 godina u Drugom svjetskom ratu, kada su Srbi spasili 500 američkih pilota. Žao mi je što nismo pažljivije čuvali naselja naših predaka, koji su bili saveznici, i zato smo i jedni i drugi platili visoku cenu zaborava savezničkih veza u oba rata. Naša parlamentarna grupa Srpsko-američkog prijateljstva, Udruženje ratnih dobrovoljaca 1912-1918, njihovih potomaka i poštovalaca i udruženja znamenitih srpskih diplomatskih porodica imaju čast da sa vama danas u sredu 28. jula 2021. u 12 časova, na dan kad se vijorila srpska zastava na Beloj kući, daleke 1918. godine, po naredbu velikog američkog predsjednika Woodrow Wilsona, zajedno predstavimo jubilarno posebno izdanje Dobrovoljačkog glasnika, koji se objavljivao od 1928. godine kao najstarije glasilo boraca Srbije, posvećeno 1940. godišnjici srpsko-američkih diplomatičkih odnosa, a u čast sećanja na više od 9000 dobrovoljaca
iz Sjedinjenih Američkih Država srpskog porekla koji su se rame uz rame borili sa Srbima u Velikom ratu na Solunskom frontu te daleke 1914. i 1918. godine pod nazivom Srbi i Amerikanci 140 godina kasnije. Predsjednik izdavačkog savjeta i ko-urednik je David Vujić, predsjednik Emeritus Tesla fondacije i sad posljednji od 7 NASA projekta Apollo 11 sa ambasadom dr. Ljiljanom Nikšić, članom udruženja dobrovoljaca 1912-1918 sa počasnom članskom kartom broj 4. A meni je pripala privilegija i čast da ja, za one koji ne znam, Lazar Kosanović, kao jedan od potomaka Nikole Tesle i VD, kako kaže Ljiljana Nikšić, predsjednik najstarijeg udruženja ratnih dobrovoljaca Srbije, koji je osnovano 1903. a čiji je prvi član bio kralj Petar I. Oslobodilac. Budemo izdavači posebnog jubilarnog izdanja dobrovoljačkog glasnika. Dozvolite mi da se zahvalim pre svega predsjedniku Narodne skupštine Republike Srbije Ivici Dačiću, kao i domaćinom predsjedniku Grupe prijateljstva sa Sjedinjenim Američkim Državama Draganu Šormazu, kao i potomcima Justini Pupin, potomku Mihajla Pupina, dr. Ivani Lučić, potomku Vojvode Stepe Stepanovića, dr. Slobodanki Grković, potomku Milunke Savić, Savi Marinkoviću, alumnisti West Point Akademije i Univerziteta Harvard, povratniku iz Sad, praunuku dobrovoljca u srpskoj vojsci Solunca Save, potomcima ministra spoljnih dela Čedomire Mijatovića, koji je potpisao trgovinski sporazum sa Južinom Skajdarom 14. oktobra 1881. godine, zatim potomcima čuvene Medu Danok i dr. Slavka Grujića, koji je bio ambasador u Vašingtonu 1919. godine, a čiji potomci su osnivači prvog privatnog muzeja u Srbiji, doma Jelena Grujića. Studentima koji su napisali svoje eseje o Tesli, Medu Danok, Pupinu za posebno izdanje dobrovoljački glasnik, a koji su rođeni u vreme agresije i bombardovanja 1999. godine. Luki Miloševiću, student 3. godine Pravnog fakulteta, Beograd, prosek 10.00. Minji Miciću, 3. godina Pravnog fakulteta, Beograd, 9.80. Mihajlo Svorcanu, 3. godina Elektrotehničkog fakulteta, 9.00. Marij Solović, 3. godina Fakulteta likovnih umetnosti, 9.80. A posebno Davidu Vujiću, predsjedniku Emeritusu Tesla fondacije iz Amerike i njegove supruzi Ginger, koja je potomak Edith Olm Gilson, supruge velikog prijatelja srpskog naroda, 28. predsjednika SAD Woodrow Wilsona. Zatim ambasador dr. Ljiljane Nikšić, uredniku i uređivačkom odboru i naravno Divi Marini Arsenijević, koja je već 10 godina solista West Point Akademije i koja je poslala videoklipa za današnje predstavljanje ovog posebnog izdanja dobrovoljačkih glasnika. Posebna zahvalnost Marini na Teslinoj rapsodiji za Teslin narod. Sada bih pozvao ambasador dr. Ljiljanu Nikšić da kaže nekoliko reči o posebnom izdanju dobrovoljačkog glasnika i da pročita poruku Davida i Ginger Vujić. Biće pročitane i poruke Davida Vujića, predsjednika Emeritusa Tesle fondacije i njegove supruge Ginger Vujić. Poseban pozdrav mojim ratnim drugovima i saborcima. Dobrodošli i srećan jubilej Srbima i Amerikancima u Teslinu raspravu za Teslin narod. Hvala vam na pažnju.
Zahvaljujemo se potomku Nikole Tesle, Čitalazi Kosanoviću. I eto, meni je jako žao što gospodin David Vujić danas neće moći da bude sa nama ni preko Skype-a. Nažalost, on prima hemoterapije i on je veoma jedan hrabar čovek i veliki čovek i ja se nadam da će prevazići i ovaj izazov. Ja vas molim da jednim gromkim aplauzom pozdravimo ga. Meni je pripala čast da kao ko-urednik koji je sarađivao već proteklih meseci uprkos njegovoj bolesti, on je izdvojio vreme da u svojoj zemlji predaka pomogne udruženju kao predsjednik Emeritus Tesla fundacije i ovo je zaista jedan kosmički projekat zato što su se našli i potomak Nikole Tesla i predsjednik Emeritus Tesla fundacije, jedan od, u stvari poslednji od Servo 7 Apollo NASA projekta, Justina Pupin. Njen deda stric je u stvari bio jedan od osnivača NASA, tako da Ginger Vujić, potomak Edith Bowling Wilson, tako da evo dozvolite mi da pročitam njegovu poruku. Uvaženi prijatelji, sunarodnici, Amerikanci i Srbi iz domovine mojih predaka. Zahvaljujem vam se na pozivu da učestvujem na predstavljanju jubilarne knjige povodom 140 godina srpsko-američkih diplomatskih odnosa. Počastvovan sam što sam prepoznat među odabranim uglednim ličnostima koji će prisustvovati ovom značajnom istorijskom događaju. Zahvaljujem vam se na privilegiji što sam izabran za predsjednika izdavačkog odbora i ko-urednika i što će moja poruka biti štampana i ovekovečena u ovoj jubilarnoj knjizi Vekovnik savezničkih veza Srbije i Amerikanci 140 godina kasnije. Sa prilozima sa Zoom konferencije na kojoj sam isto tako učestvovao 25. februara i evo danas, na dan kad se vijorila srpska zastava na Beloj kući, bit će promovisana, iako je prvobitno bilo planirano za dan srpske diplomatije u domu Jevrema Gruća 29. maja ove godine. Ova knjiga pružit će detalje koji vraćaju sećanje na savezništvo sa Amerikom, posebno tokom Prvog svetskog rata. Državni sekretar Robert Lansing još 1918. godine rekao je sledeće: kada se bude pisala istorija Velikog rata, najslavnije poglavlje nosit će ime Srbije. Drago mi je što ćemo se danas podsjetiti između ostalog i na američke dobrovoljce, te heroje čovekoljublja koji su u Prvom svetskom ratu bili rame uz rame sa Srbima. Kao sin vojnog oficira Srbije i potomak veterana Srbije, u potpunosti i svim srcem podržavamo ovu vrednu inicijativu Udruženja ratnih dobrovoljaca za zajedničku godišnjicu radi daljeg jačanja više od 200 godina starog prijateljstva između Amerike i Srbije, prijateljstva koje počinje još od dolaska prvog Srbina Đorđa Šagića 1814. godine, koji je bio jedan od vođa Teksaške revolucije, a koga su sledili potom Tesla, Pupin, pa i mi iz Servo 7 NASA svemirskog projekta i preko 100 godina savezništva u Prvom svetskom ratu i potom više od 100 godina od kad se vijorila srpska zastava na Beloj kući i 140 godina sada srpsko-američkih diplomatskih odnosa koje danas obeležavamo. Žao mi je što nisam u mogućnosti da prisustvujem ovom značajnom događaju, niti da izložim prezentaciju putem Skype-a, jer primam terapiju protiv karcinoma u istom periodu. Moja supruga Ginger, potomak Edith Bowling Wilson, suprug je 28. predsjednika, i ja ovim putem želimo vam sve najbolje i da događaj uspešno protekne uz iskrene želje za sve vaše buduće poduhvate na obeležavanju ovih višestrukih jubileja u ovoj godini. S poštovanjem, David Vujić, predsjedavajući Emeritus Teslina fundacija Servo 7, srpska sedmorka Apollo tima NASA misije sletanje na mesec, poslednji od njih. Ja ću samo kratko da vam kažem da ova knjiga koju vidite, evo sad je na fotografiji taj kosmički sudar u Srpskoj akademiji nauka iz 2019. godine, Justina je tu. To je bio jedan neobičan susret kada su se prvi put sreli David Vujić, Justina Pupin i Ginger Bowling Wilson Vujić.
Jedan veliki aplauz i za Džinđer. Pozdravljamo je ako gleda preko live streaminga. Evo, pred vama je jedna knjiga gde na svakoj strani u layoutu imate vrlo važnu stavku, a to je preplitanje dve zastave u gornjem desnom i levom uglu. I dole imate više od 200 godina. Ovo što je David Vujić rekao, mi smo to pretočili u layout, u njegovu čast i napisali smo 200 godina prijateljstva, 100 godina savezništva, Prvi svetski rat, 82. svetski rat i 50 godina Servo 7 koji su učestvovali u čuvenom svemirskom projektu Sletanja na mesec. Knjiga u stvari počinje od otkrivanja Amerike, jer kažu neki izvori do kojih smo došli da su već na brodu Kristofera Kolumba bila dvojica Srba iz Hercegovine, verovali ili ne. Tako da preko Tesle, preko Pupina do sletanja na mesec, ta istorija odnosa je toliko bogata da prosto svakog marta treba se zapitati gde smo pogrešili i kako smo svi tako nekako otišli u nekom drugom pravcu koji je, nažalost, obeležio diskontinuitet naših odnosa. U knjizi imate i periodizaciju, znači, odnosa prema američkim predsjednicima, počeo od Georgea Washingtona, pa sve do današnjih dana. Uređivački odbor je organizovao i 5 događaja, odnosno organizacioni odbor za obeležavanje na čelu sa Lazarom Kosanovićem. Naravno, Dom Jevrema Bilića je tu odigrao jednu značajnu istorijsku ulogu u ovim vremenima veoma teških izazova u vreme COVID-a, kada nije moguće praviti neke veće manifestacije, ali ja se iskreno nadam da će predsjednik Grupe prijateljstva ozbiljno shvatiti ovu inicijativu. Marina Jasinijević, vidim da je tu primadona Jadranka Jovanović, molim vas da je pozdravimo jednom gromkim aplauzom. Ona je nastupala, znači, u Carnegie Hallu i širom sveta, znači svetska diva. Ja mislim da bi taj jedan gala koncert zaista priličio Beogradu, naročito imajući u činjenicu u vidu da poslednji predsjednik Amerike koji je posetio Srbiju, to je bilo pre tačno 40 godina. Od tada nijedan više nije, tako da ja se nadam da će njegova ekscelencija u ovom njegovom istorijskom mandatu doživeti da, se organizuje jedna predsjednička poseta, ako Bog da. Tako da na pravi način, kroz ovu neku meku diplomatiju, bilo je jako važno, htjela da se zahvalim i dobrovoljcima i borcima Drugog svetskog rata i borcima iz 99. Među nama je i Dani Zoltan sa suprugom. Ja vas molim, Dani, da ustanete. On je u knjizi isto napisao jedan neverovatan svoj životni, da kažem, put i priču o susretu sa Danielom Zelkom, pilotom bombardera F-117. Snimljen je i dokumentarni film o tome i to je jedna ovako veoma potresna i interesantna priča koju preporučujem da pročitate isto tako. Naravno, ima različitih tumačenja i različitih gledanja. Ja mislim da je uređivački odbor uradio jedan dobar posao. Ja sam se konsultovala i sa gospodinom Vujićem. Smatrali smo da treba dozvoliti svim ljudima da iznesu svoje stavove na način na koji to treba da iznesu, onako kako osjećaju, jer put ka postkonfliktnoj rehabilitaciji je upravo put kroz istinsko svedočenje o našim osjećanjima prema Americi i na način na koji bi to najbolje moglo da se iskaže, jeste u stvari mladost. Ja molim 3 naših članova uređivačkog odbora sa Pravnog fakulteta i likovnih umetnosti koji su sada ovdje među nama. Molim prvo dame po preseansu Marija Solović, Milja Mucić i naš Luka Milošević. Oni će uručiti knjigu, specijalni lični primjerak njegove ekscelencije ambasadoru Godfriju, da sa svojom decom koja su približno istih godina
kao i studenti, znači oni su rođeni 1999. godine u vreme bombardovanja i ovo je jedan veoma emotivan trenutak, vrlo važan trenutak. Oni su pisali svoje eseje i dali su svoj doprinos u napređenju odnosa Srbije i Amerike. Ja se nadam da će njegova ekscelencija imati vremena da i to pročita. U svakom slučaju, ja bih zamolila prvo da nam se obrati Luka Milošević. Izvolite, Luka. Za govornicu. Poštovani prijatelji, Srbi i Amerikanci, moje ime je Luka Milošević, student sam 3. godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i pripadnik sam generacije rođenih 99. godine. Stojim pred vama danas jer sam imao sreće da se rodim 2. maja 99. godine. Samo dan nakon što je na putu ka porodilištu pogođen Generalštab Vojske Republike Srbije, pa tako da se moja majka porađala samo dan ranije, verovatno je da ja danas ne bih bio ovdje pred vama. Jeste, rođen sam pod bombom. Ta činjenica opredelila me da svoj akademski put usmerim na oblast međunarodnog javnog prava, zato što čvrsto i iskreno verujem u silu prava, a ne pravu silu. Ja znam da smo mi mali narod po broju, ali velikog srca. Mi smo taj tesni narod. Svakog 24. marta pitam se zašto smo mi, Srbi i Amerikanci, i kako smo to uspeli da skrenemo sa puta tradicionalnog prijateljstva. Možda se to dogodilo jer nismo negovali kulturno nasleđe naših predaka i nismo imali novog Pupina, niti Woodrow Wilsona da sasluša tesni narod. Prijateljstvo naša dva naroda, izuzev tragičnog diskontinuiteta 90. godina, gradilo se od uspostavljanja SAD-a, pa kroz 2 velika svetska rata, koje smo zajednički izveli kao pobednici. Ponosni smo na mog drugara Vukašina Pivača, iz naše generacije rođenih 99. godine, člana uređivačkog odbora, koji je trenutno na prestižnom Vašingtonskom univerzitetu, čiji je osnivač George Washington. Zato sam predložio da u ovoj jubilarnoj godini, kada se obeležava 245 godina nezavisnosti SAD-a i 140 godina srpsko-američkih diplomatskih odnosa, napravimo zajedničku srpsko-američku studentsku radionicu. Kao član debatnog kluba institucije Oratorija, predložio sam da napravimo takmičenje u debati o Srbima i Amerikancima na Pravnom fakultetu. I da mi, rođeni 99. Srbi i Amerikanci, uspostavimo mostove razumevanja i Pupinovske kalemove prijateljstva nakon 22 godine od tragičnog bombardovanja. I zato je jako važno što baš na današnji dan, 28. jula, kada se vijorila srpska zastava na Beloj kući, govorimo mi studenti i na ovaj način zajednički, simbolički, zavijorimo srpsku i američku zastavu prijateljstva. Velika nam je čast što smo bili u uređivačkom odboru jubilarnog posebnog izdanja dobrovoljačkog glasnika sa ličnostima poput potomaka najvećeg srpskog naučnika Nikole Tesle, Čikalaze Kozanovića, potomaka Mihajla Pupina, Vojvode Stepe, Edith Bowling Wilson, Slavka i Mabel Danilo Grujić, Čedomira Mijatovića i naravno posebno Davida Vujića, poslednjeg od Servo 7, koji je zaslužan i za kosmičke veze koje nakon Teslinih i Pupinovih kalemova prijateljstva imamo sa američkim narodom. Također, želeo bih da se posebno zahvalim našoj dragoj ambasadorki Jeni Nikšić, koja nas je podržala u našim aktivnostima i koja nam je omogućila da budemo deo istorije članstvom u uređivačkom odboru, u nadi da će neko od nas iz generacije rođenih 99. godine postati poput nje ambasador i vitez reda zmaja srpske karijerne diplomatije u misiji očuvanja strateških partnerstava sa našim tradicionalnim saveznicima. Zahvaljujem.
Nikolović da ustane i ako smem da zamolim svi troje da ponesete knjigu, da je uručite njegove ekscelencije ambasador za uspomenu. Ako možeš, Marija, samo da pročitaš posvetu, ali moraš da ideš na govornicu. Vaša ekscelencijo, vaš mandat u Srbiji je istorijski, jer je u vašem mandatu potpisan Vašingtonski sporazum i obeležava se 140 godina diplomatskih odnosa. Mi, rođeni 1999. godine u vreme bombardovanja, poklanjamo ovu jubilarnu knjigu vama i vašoj deci, kćerki i sinovima koji su približeni naših godina, povodom 140 godina srpsko-američkih diplomatskih odnosa, u želi da rata između Srba i Amerikanaca nikada više ne bude. Dokle god se budemo sećali tekovina naših slavnih predaka, tradicija, prijateljstva i savezništva ima šansu da živi. Molim bih svima prvim da nam se obrate. Ne brinite, bit ću kratka. Poštovani predsjedniče Grupe Srpsko-američkog prijateljstva, uvažena ekscelencijo, poštovana ambasadorko, poštovani predsjedniče Udruženja dobrovoljaca. Pre svega želim da se zahvalim predsjedniku Narodne skupštine gospodinu Ivici Dačiću i predsjedniku Grupe Srpsko-američkog prijateljstva gospodinu Draganu Šormazu, koji su omogućili da se promocija ove značajne knjige održi baš u Narodnoj skupštini. Moj prvi susret sa diplomatijom dogodio se kada sam pre 3 godine došla na nekoliko dana u Beograd iz Dubaja gde sam živela i radila. Naime, majka mi je rekla da treba da se upoznam sa jednom ambasadorkom koja se bavi očuvanjem srpske diplomatske tradicije u Ministarstvu spoljnih poslova. Kada sam upoznala ambasadorku dr. Ljiljanu Nikšić i u muzeju videla vitrinu Pupina i Vilsona, postalo mi je jasno da treba da dam svoj doprinos i da je ovo jedinstven trenutak da se kao potomak uključimo u aktivnosti obeležavanja zajedničke misije Vilsona i Pupina i savezničkih veza Srba i Amerikanaca, jer reprize neće biti. Želela bih da se zahvalim ambasadorki Nikšić što mi je pomogla da donesem odluku da se vratim u Srbiju i hvala je na tome što svakodnevno svojim ličnim primjerom pokazuje da je moguće boriti se za svoju zemlju kroz kulturnu diplomatiju, kao i na tome što ja sada kao narodni poslanik i član Grupe Srpsko-američkog prijateljstva mogu da dam svoj skroman doprinos u obeležavanju ovog značajnog jubileja. Tada sam imala i tu priliku i čast i privilegiju da upoznam i tadašnjeg ministra spoljnih poslova, a sadašnjeg predsjednika Narodne skupštine gospodina Ivicu Dačića, i kada sam videla sa kojim žarom, entuzijazmom i ljubavlju je moguće boriti se za svoju zemlju samo rečima i diplomatijom, a ne oružjem, poželjela sam da ja nešto uradim za svoju zemlju i tada sam donela konačnu odluku da se vratim u Srbiju. Pupin i Vilson postavili su temelje srpsko-američkih odnosa, temelje na kojima mi danas treba da nastavimo da gradimo naše veze i odnose. Neko će možda reći da se ne treba osvrtati unazad i gledati u prošlost, već gledati u budućnost. I ja se slažem sa tim da ne treba živeti u prošlosti, ali iz prošlosti treba učiti i izvlačiti pouke. Jedna austrijska poslovica kaže: ko ne poštuje i ne pamti svoje mrtve, on ne može da osmisli svoju budućnost. Poruka koju su nam Pupin i Vilson ostavili u amanet je ta da su Srbi i Amerikanci bili prijatelji u prošlosti i da treba da budu prijatelji i u sadašnjosti i u budućnosti. To znači da imamo važnu misiju danas, a to je da podsjetimo na tradicionalno prijateljstvo Srba i Amerikanaca.
Takođe, to znači da treba da budemo na visini zadatka i da budemo dostojni potomci naših predaka. Posebno je važno da damo svoj doprinos da se njihove tekovine savezništva i prijateljstva sačuvaju na dobrobit Srba i Amerikanaca i da se diskontinuitet odnosa koji se desio 90. godina nikada ne ponovi. I kao što je Samuel Huntington kaže u svojoj knjizi Sukob civilizacija, važno je da ne zaboravimo ko jesmo, jer to određuje naš identitet. Dakle, kada znamo ko jesmo, Srbi i Amerikanci, a jesmo prijatelji, onda znamo ko nismo, a nismo neprijatelji. I to određuje ne samo naš personalni i porodični identitet, već identitetski kod naših nacija. Takođe želim da se zahvalim i Udruženju dobrovoljaca, čiji sam počasni član, kao i generalu Vidosavu Kovačeviću, predsjedniku SUVNOR-a Srbije, koji je prihvatio moju inicijativu da se 28. jul, dan kada se vijorila srpska zastava na Beloj kući, obeležava svake godine, a ne samo svake 100. godine, kao do sada. Naime, na predlog generala Kovačevića, Skupština veterana je donela odluku da se 28. jul počeo od 2021. godine, dakle na 140 godišnjicu srpsko-američkih diplomatskih odnosa, počne obeležavati svake godine. I za kraj još jednom bih želela da se zahvalim gospodinu Ivici Dačiću, jer mi je ukazao poverenje i bez njega danas ne bih bila ovde. Hvala. Ja moram da se izvinim u ime njegove ekscelencije, zato što je moralo da već krene dalje u Narodnom biblioteku Srbije gdje ga čekaju. Ovo je malo već kasnije, odužili smo, ali zato bih zamolio moje kolege da ostanemo još, da ispoštujemo i da saslušamo još dobre govornike, imamo još samo malo, da završimo ovaj po meni dosta dobar skup, a on ne bi bio pravi da nam se ne obrati i Vladimir Papšek Orešković, član glavnog odbora SUVNOR-a. Inače ambasador u penziji. Samo pritisnite ovo dugme gdje vidite na sredini veliko. Dobro. Vedi. Izgleda da je od preuzeti. Ja sam Vladimir Papšek Orešković, član glavnog odbora SUVNOR-a i dolazim kao specijalni izaslanik predsjednika SUVNOR-a generala Vidosava Kovačevića. Dozvolite da vas obavestim u ime 100.000 veterana Srbije i 100 odbora SUVNOR-a da će se od danas pa nadalje Dan srpske zastave, savezništvo sa Amerikom u Velikom ratu, 28. juli obeležavati svake godine počeo od ove 2021. Naime, Savez udruženja boraca Narodno-oslobodilačkih ratova Srbije na izbornoj skupštini 18. juna 2020. doneo odluku da se u statutu SUVNOR unese datum 28. juli, koji će se obeležavati svake godine kao dan sećanja iz sledeće 3 razloga. Prvo, dan kada je 1914. Austro-Ugarska sa 52 miliona stanovnika napala Srbiju 4 miliona stanovnika, ranim desantnim sa rečnog monitora Bodrog, dakle 10 puta manju zemlju koja je bila iscrpljena prvim i drugim balkanskim ratom. Tada je američki predsjednik Wilson insistirao u svojim obraćanjima naciji da Srbija nije niti imala interes da izazove bilo kakav rat, već je bio zadivljen veličinom stoicizma i suprotstavljanja srpskog naroda 10 puta moćnijem neprijatelju. Drugo, u skladu sa tim,
na 4. godišnjicu napada Austro-Ugarske na Srbiju 28. jula 1918. predsjednik Wilson je obeležio baš taj datum kao srpski dan kada su sa ratnog retnog monitora Bordot Temeš i Samoš ispaljene prve granate koje su pale na Kalemegdanu oko ponoći, čime je zapravo počeo do tada najveći rat u istoriji čovječanstva. U znak zahvalnosti prema vojničkom stoicizmu, heroizmu, žrtvi srpskog naroda, predsjednik Wilson naredio je da se na Beloj kući zavijori prva strana država u istoriji tog zdanja od ukupno 2 koje su do danas se vijorili. U saopštenju 28. jula rekao, citiram, taj plemeniti srpski narod tako se viteški borio za ona načela za koje su se borile Sjedinjene Američke Države. 3. Prijateljstvo Wilsona i Pupina dovelo je do očuvanja Banata i drugih teritorija, pomažući južnim i zapadnim Slovenima da ostvare svoje nacionalne države i očuvaju teritorije na Versajskoj mirovnoj konferenciji. Taj dan, 28. jul 1914. odnosno 28. juli 1918. predstavljaju dan srpske zastave koja se vijorila u Prvom svjetskom ratu za civilizacijske vrednosti mira i slobode čovečanstva i treba da bude zapamćen u kolektivnoj memoriji kao dan ponosa srpskog naroda. A srpski dan u Vašingtonu 1918. kada se vijorila na Beloj kući kao trajna tekovina srpsko-američkog prijateljstva i kulture sećanja. U tom smislu Marina Arsenijević, pijanista i kompozitor, Amerikanka srpskog porekla, pokrenula je inicijativu na društvenim mrežama, kao i potomak Mihajla Pupina, Jusina Pupin i ambasador dr. Kadirana Nikšić, predložio su ovo čemu se već govorilo i što mi prihvatamo i podržavamo. I rekao bih još nešto. Kako da pomognemo našoj diplomatiji da se vratimo na stare staze, koga još da uključimo da iz naše bogate dijaspore u SAD, naučnike, umetnike, sportiste i sve druge koji mogu da lobiraju, da nova administracija SAD dobije pravu istinu o Srbiji i srpskom narodu. Lično, kao član glavnog odbora najveće boračke organizacije u Srbiji pod nazivom Savez udruženja boraca Narodno-oslobodilačkih ratova Srbije, skraćeno SUNOR Srbije, koji broji blizu 100.000 članova i čuva kulturu sećanja na sve oslobodilačke ratove koje je Srbija vodila, uključujući i borce protiv NATO agresije, želim da podržim ovu inicijativu da se priključimo naporima naše države Srbije i naše diplomatije u uspostavljanju što boljih odnosa sa SAD. Hvala lepo. Meni će predstaviti veliku čast da najavim sljedećeg govornika, gospodin Dani Zoltan, pukovnik, član uređivačkog odbora knjige. I dok dođete do govornice, da vas obavestim da sam ja bio učesnik tog rata kao pripadnik PVO jedinica zajedno sa vama, ali mi je čast naravno da vam domu vas i sada najavim. Dobro, uključene? Dobro.
Tu ne mogu da promašam. Pa te rekao promašaš. Da. Velika mi je čast i zadovoljstvo. Obuzima me ogromna gordost što sam ovde prisutan u ovom velikom zdanju. Da se ne predstavim, da je znate, dakle, već su me predstavili. Bio sam komandant te jedinice PVO koja je oborila F-117. Neka me predstavljaju i kaže, to je pukovnik koji je oborio. Rekao, ja uvijek kažem da ne, to ne mogu ja sam nikad uradim. To smo uradili moji ljudi i ja. Pre svega mora da bude dobar tim, uigran tim koji će moći da završi sve poslove koji se traži od njega. Američki pilot Del Zelko i ja smo imali prvi susret 1999. godine kada je naša raketa ispaljena iz našeg diviziona susrela njegov avion. Više puta posle toga kada smo prikazivali dokumentarni film koji je snimljen kasnije o tom susretu između meni i njega, novinari su pitali, molim vas da nam ispričate kako je bio vaš prvi susret. Naš prvi susret je bio bum. A oni naravno nisu shvatili. Drugi susret se desio licem u lice. Kada je on prihvatio jednu inicijativu da se sretnemo mi koji smo bili jedan protiv drugog 1999. godine. To licem, to susretanje licem u lice je bilo sasvim drugačije. Mnogo godina kasnije, kada je sve prošlo. Ali tim susretom smo želeli da pošaljemo poruku celom svetu, da je kompromis razumevanje, mir i da je porodica ono što je najvažnije. Svakog marta u te 1999. godine nameće se isto pitanje, kao što je do sada rečeno, kako je to prijateljstvo više od 200 godina i 100 godina savezništva u Prvom svjetskom ratu i 80 godina u Drugom svjetskom ratu i 140 godina od potpisivanja diplomatskih odnosa. Kako je to moglo da krene tako na zlo? Na toj konferenciji u kojoj sam učestvovao 25. februara ove godine, Srbi i Amerikanci, 140 godina posle, bio sam pripremio jednu ovakvu prezentaciju, šta je u stvari nadalo da se sretnemo sa tim. Praktično, imao sam priliku da se 3 meseca pre nego što ću odgovoriti Željku Mirkoviću na taj njegov predlog, da se sretnem sa patrijarhom Pavlom, koji je prišao i čestitao mi i rekao je da je to neverovatno, gospodine Dani, šta ste vi učinili. I poklonio mi jednu knjigu. Ta knjiga govori o pravoslavlju, o hrišćanstvu i govori o tome šta je to kategorija praštanja. Kako je to velelepo, kako je to sjajno. Upravo zbog toga sam i tada rekao da i na taj način smatram da mi ovde svi možemo, ako razmišljamo o tome, da možemo dati naš veliki doprinos za povoljniji razvoj između naše dve zemlje. Kao što su naši narodi upravo u Drugom svjetskom ratu mogli da naprave vazdušni most koji je spašavao pilota američkih. Tako i mi sad možemo da napravimo jedan most diplomatski, bez, kao što je naša draga ambasadorka rekla više puta, dakle diplomatski, bez bombardovanja, koja je, nažalost, te 1999. godine predvodila Amerika. Znači, pre 140 godina, tog 1. februara 1881. uspostavljeni su diplomatski odnosi između sad i Kraljevine Srbije. U ovih 140 godina smo uglavnom bili u prijateljskim odnosima
I tako treba da ostane u budućnosti. Zato smo moja porodica i učinili jedan poseban napor, da kažemo, ali i to nam je zadovoljstvo. I mi smo napravili jedan mali muzej, više je to spomen soba, koja je spomen na drugi susret. Spomen na taj događaj iz 1999. Da se ne zaboravi. Kao član glavnog odbora predsjedništva Sudova, krovne organizacije veterana, kao i moj kolega gospodin Valšek Lešković. I kao jedan od veterana, svakog 28. jula po statutu našeg udruženja obeležavat ćemo kao Dan srpske zastave i savezništva sa sad u tom velikom ratu, u Prvom svetskom ratu. Da se ne zaboravi. Hvala lepo. Da kažem da ste probudili nešto i u meni intimno što sam želim sada da kažem, video sam u ovim slajdovima koje ste nam vi pustili, onu veliku izreku Gandija da samo slabi ne mogu da oproste, a da su jaki ljudi, osobe, koje mogu da skupe u sebi snagu za oprost. Rekao sam vam, ja sam 99. se odazvao na poziv moje zemlje kao rezervni vojnik PVO Lučevac, za PVO odazvao se pozivu. Čak sam dobio jednu pohvalu, unapređenje, rezervni čin više, zbog nekog zalaganja, ali kao što i vi kažete, čitava jedinica je bila takva. Meni je top punio Rom, znači sa Bedin Guda i nikad neću da zaboravim, on je bio najbrži, niko nije mogao da puni top brzo kao on. I danas me pitaju kako to sad, ti si šef grupe prijateljstva sa Amerikancima, ti si šef naše delegacije, stalne delegacije u Parlamentarnoj skupštini NATO-a, pa ko? Ja mislim da upravo je bolje što neko ko zna tu situaciju, ko je upoznao i video koliko je to zlo koje nas je zadesilo tada 1999. Ko može da sagleda sve to i koliko može da sagleda koliki je značaj prijateljstva za Srbiju i da ne pravimo takve greške. Jer greške su bile po meni na obe strane. Naravno, a se obilo u glavu slabije. Znači, zbog toga se trudim i ovo ja lično, znači pričam u svoje ime, lično radim, ali sam i zadovoljan što vidim da u sadašnjem sastavu parlamenta među mladim poslanicima ima sve više i više onih koji to razumeju i koji se tako ponašaju. I to je ono što nam je budućnost, ja se bar nadam. I nadam se da će nam se sada obratiti i dr. Ivana Lučić, potomak vojvode Stepe Stepanovića. I, znači, doktor, sad ja nisam znao, ali me obaveštavam sada, pre doktor Ivana Lučić, nosilac titule viteza Sveto Srbije. Pozdravljam ovaj skup i još na kraju da možda ponovim mnoge stvari koje su i rečene, ali da podsjetim opet na Prvi svetski rat i na takozvani veliki rat. Ja sam Ivana Lučić, potomak vojvode Stepe Stepanovića, nosilac sam viteza Svetosavskog pacifizma od 1918. godine. Smatram da je taj veliki rat ili tada naše prijateljstvo sa Amerikom bilo isto tako veliko i značajno. Ko sme, taj može, ko ne zna za strah, taj ide dalje, govorio je Vojvoda Mišić pred svoju Kolubarsku bitku. Vojvoda Mišić i moj pradeda, Vojvoda Stepa Stepanović, odneli su prve pobede za Srbiju i za savezničku vojsku nad desetostrukom nadmoćnijom austrijskom vojskom kojom je ovaj general Počerek komandovao. Kada su u Beču pitali Počereka da izvrši samoubistvo, što je pretrpeo takav poraz, on je rekao hoću, ali onda kada bude neki general potukao srpsku vojsku. U bitkama na Ceru i Kolubari vojvoda Stepa Stepanović i vojvoda Živojin Mišić pokazali su zadivljujuće vojne sposobnosti koji se i danas proučavaju na West Pointu i u Saint Cyru
Kao član udruženja ratnih dobrovoljaca podržala sam inicijativu da se poklon bista mog slavnog pradede Vojvode Stepe kao i bista Vojvode Mišića postave u West Point akademiji i one su već završene i čekaju samo moment da se to ostvari. Iza Vojvode Stepe ostalo je u Čačku spomenik i konjički klub koji je formirao sa svojim prijateljem Milenkom Nikšićem, dedom, stricem, ambasadorke Nikšić, doktorke Nikšić, koji je posle rata dugo nosio to ime i dao izvanredne konjičke oficire, a u Beogradu je spomen kuća Vojvode Stepe u Pomodražu. Velika mi je čast, kao meni, tako i porodici i celom srpskom narodu, da bista Vojvode Stepe, bila bi čast da se bista Vojvode Stepe nađe pored Tadeuša Kućuškog u holu velikog West Pointa, zajedno sa bistom Živojina Mišića, Ruth Franan, kao i koja je bila također prvi vojni oficir srpske vojske, kao i prva žena vojnika. Ovaj važni jubilej treba obeležiti i ostaviti trag za buduća pokolenja, da se ne zaboravi i da se čuva tradicija prijateljstva i savezništva. Žao mi je što su ove divne slavne stranice naše istorije, naša dva naroda bili jedno vreme zaboravljeni. Naša dužnost i obaveza je da ne dozvolimo da se svetionik naših predaka i njihovih putokasa ugase. Srbija to ipak ne može sama i u Americi postoje potomci koje treba podsjetiti i da učestvuju u toj obnovi i bilo bi divno da se obeleži u američkom memorijalnom u velikom ratu učestvovao je general Peršin, koji je odlikovan Karađorđevom zvezdom, jednom od naših najvećih odlikovanja za hrabrost. Volela bih da upoznam njegovu pramuku Sandru Peršin, koja je član komisije Sjedinjenih Američkih Država za obeležavanje 100 godina Velikog rata i mislim da bismo možda uspeli da postavimo spomenike u čast 9.000 američkih dobrovoljaca koji su od 1914. rame uz rame ginuli sa našim borcima u toku Velikog rata. Da ne ponavljam ili da ponovim ponovo rečenicu Roberta Lensingera, državnog sekretara, kada se bude pisala istorija ovoga rata, najsvetlije poglavlje treba da nosi naziv Srbija. Pa, evo prilike posle 140 godina diplomatskih odnosa sa Amerikom, da se u parku u West Pointu nađu rame uz rame i naši slavni preci Vojvode Stepe Stepanovića i Vojvode Mišića. Kolegi, poštovani, ovo sad za vas, koji ste odložili ostale obaveze, imali strpljenje da ostanete, svi ćete dobiti ovu knjigu na poklon. I još želim da kažem da je sa nama ovde danas i gospođa Irena Otašević, član uređivačkog odbora, ona je specijalno doputovala iz Kosovske Mitrovice, ovdje imaju svoju sugrađanku i a glasnik koji ćete dobiti je štampan uz večer. Tako da, to je poruka još jedna iz Srbije i svima i u srpskoj naroda, pre svega prijateljskom američkom narodu. Hvala vam svima, nadam se da ste zadovoljni i da vas je Narodna skupština dobro ugostila. Ja mislim da vas ispred čeka dovoljno vode, pošto smo dugo ostali, velika je većina. Članovima udruženja, svih koji su sada ovde prisutni, poručuju da je Narodna skupština Republike Srbije otvorena za vas. Mi smo dužni, naša je obaveza i po ustavu i po zakonu sa vama da sarađujemo. Kada god imate neku ideju, kada god imate neku potrebu, kada god želite da se ovako neki skup napravi, obratite nam se i mi ćemo učiniti sve što je u našoj moći da tu saradnju uspostavimo i da imamo još ovakvih
još ovakvih događaja. Hvala vam još jednom i nadam se da je bilo u redu. Ne znam da li Ljiljana želi još nešto da kaže kao organizator. Ja sam samo htjela da pitam da li je Milutin Ilić iz Češke tu? Milutine, da li biste bili ljubazni? Evo jedan primjerak za češkog predsjednika, gospodina Zemana, koji je inače prvi, eto, uputio javno izvinjenje za bombardovanje. Ja mislim da molim kolege da znači rođeni iz 1999. da ustanete i da uručite zajedno sa predsjednikom, da se to fotografiše, eto, za uspomenu i dugo sećanje sa porukom Nikole Tesle. Samo kratko reći u ime Kancelarije međuparlamentarne saradnje Češkog parlamenta i predsjednika međuparlamentarne saradnje poslanika Jaroslava Foginja, čiji sam savjetnik za oblast Balkana, imam mandat da preuzmem ovu knjigu i da u uobičajenim kanalima ona bude iz poslaničke kancelarije predata predsjedniku Zemanu. Zahvaljujem se. Dragi prijatelji Srbije i Amerikanci, čestitam vam još jedan put dan kad se vijorila srpska zastava na Beloj kući, da se ne zaboravite.